Ikaze aho muri ku migabane y'isi itandukanye, twebwe murabizi aho turi ni iwacu i Murenge, aho kuri uyu munsi twatembereye mu muhana wo kwima ishashu. Kwima ishashu ku bantu batahazi ni mu burengerazuba bwa Minembwe, uje kurenga mu Gahwera, aho ngaho niho Mishashu iri ku batahazi. Abahazi turabararitse muri kiganiro aho turi kumwe n'abamama ba hano kwima ishashu, muze kumva aya makuru tugiye kuganira nabo. Uyu muhana ni umuhana wakiriye impunzi nyinshi cyane muri izi ntambara mwumva zabaye, cyane cyane uhereye mu kwezi kwa kwanza mu gihe drone zibasiye imihana, uturere n'uturere mwumvise twagiye duhunga. Iyi niyo yari santere abantu bahungiyemo. Byari bimeze gute? Iyi shusho niyo ngiye kubagaragariza uko byari bimeze, kandi tunashimira umuhana wa Mishashu. Jewe mu izina ry'impunzi naje nari narahungiye hano kuri Mishashu. Turashimira bano bamama no mu izina ry'abanyamurenge bose bakorera bavugira hamwe, bazi ko ikibazo twagize twese tugisangiye kandi ari ngombwa ko abantu batabarana mu bibazo. Mu izina ryabo bose abanyamurenge, abahunze n'abatarahunze, turabashimiye. Icya kabiri turagira ngo batangire batwibwira, hanyuma batubwire iyo shusho, baze kuduheza iyo shusho aho muri benshi cyane. Tubaha ikaze muri iki kiganiro, ahangaha turi kwima ishashu. Hanyuma mukecuru, ndagira ngo ari wowe utangira nyine, kuko ari wowe utangira ahangaha. Uratangira utwibwira. Amazina yanjye banyita Gasabiro Nyihasha Nyajambo, ni umuturage w'aha kuri Mishashu. Naje mpatuye ariko igihe nigeze guhunga mva mu Mibunda, ariko nje nari umuturage. Ariko habaye mu minsi utaravuga amakuru, turacyari kwibwirana gusa. Ndagira ngo wavuye mu Mibunda gihe ki? bavuye mu Mibunda Ntiwibuka? 2019. Nicyo gihe wahitiye hano. Ni ukuvuga ngo wowe nyine umaze kuba umuturage. Nari mvuye aha mu Rwanda, ariko nyine turabana. Oya, nta kibazo, ibyo ngibyo byose ni amahoro, nta kibazo ko turaganira. Ngize imyaka 10 ndi hano mu Rwanda. Ibyo byose nyine ni intambara twagiye duhura nazo, tugenda twimuka kugeza ubu nyine 2018. Turaza duhungira hano kuri Mishashu, turahatura. Habaye muri uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri, abandi nabo baraza baduhungiraho benshi kabisa. Twashoboye kwakira ingo nyinshi, ko mu wanje twakiriye ingo zigera ku 10. Ingo zigera ku 10? Ingo zigera ku 10 zifite n'abana benshi tutaharuye umubare wabo. Turabana iminsi, Imana itugirira neza kugeza amahoro abaye basubirayo. Bagiye bakwirikirana nyine mu mihana baratura, ariko kandi kugeza igihe Imana yatugiriye neza idukuraho umwijima, abantu barasaba barongera barataha baza mu mihana yabo. Avuze neza cyane uyu mubyeyi. Hanyuma tutarakomeza kumubaza ibindi bibazo, reka abagenzi be bari kumwe babanze batwibwire. Mama uri hagati ngahe nawe tubwire. Amazina nitwa Nyihasha Mukinanyana Yael, mama wa Mishashu, shefu kuri uwo muri uwo muhana, mukashefu muri uwo muhana. Yego, mukashefu wa hano. Mukashefu w'umusozi wa Mishashu. Ni ukuvuga ngo Mukasidori. Yego. Abamuzi nyine n'abahaturutse. Abazi Sidori, shefu wo kwima ishashu. Uyu niwe mudamu wiwe, niwe mubana. Yego. Uvuka mu baki? Uvuka mu Bagunga, mu nzu y'Abadinzi. Mu nzu y'Abadinzi. Kumbe nawe uzi ko ari Abagunga? Abagunga kwa mu nzu y'Abadinzi. Nuko Ndi umwuzukuru wa Mikoni. Uri umwuzukuru wa Mikoni? Nuko afatiye mu Gahunga. Nuko yitwa Diriyani. Yego. Murakoze cyane. Reka nanone dutambuke kundi mu mama. Naje nitwa Nyihasha Shamikazi Rusi. Se mwese muri ba Nyihasha? Niko zabonetse. Twese turi ba Nyihasha. Yampaye inka. Mwese muri ba Nyihasha? Kwima ishashu ba Nyihasha gusa? Haba n'abandi batari ba Nyihasha, ariko twahuriye kuri iki gikorwa turi ba Nyihasha. Nkaba ndi umuturage wa Gahwera, ariko naje mfunze
ngize imyaka 6 hano imishasho nje maze kuba nk'umuturage. nawe uri umuturage wa hano. Urakoze cyane. uvuka mu baki? Jewe mvuka mu muryango w'abanyabyinshi b'abagigi. Yego. Batuye he? Batuye Irundu kwa Kagigi. Nuko. Urakoze cyane. Iriye ingo zigera kuri 10. Mukecuru, mu by'ukuri iyo shusho yari imeze gute? Abo bantu bahagaze barya gute? Umuntu arashaka kwibaza, bahagaze babona umwanya wo gucumba, bahagaze babona aho barara, bimeze gute? Abo bantu bahagaze babona umwanya wo kurya, bahunze wenda bakiza, bari bafite ibyabo bashobora gukora nyine, bamwe bavaho abandi basubiraho, bagakora amasaha menshi nyine nk'amasaha 5 agashira. Ariko barariye bose, ntawaburaye, bararyamye, ntawaraye yicaye, bose bararyamye. Bagiye bakwirakwirana, baravuze ngo aho ubwiko butari uruhu bw'imbaraga sanga ruza bwisasira babiri. Ni ukuvuga ko ahatari umutima mubi ku bantu batumbiye imigani ntaho batokwiga. Baratura kabisa, bageza baryama bakarya bose, n'abana bakiyuhagira bakaryama bagasinzira. Gusa nyine impagarara zari zihari, zari ibyo baza bumva n'intambara, ariko gukwigwaho bari bakwiriye. Mushitse hano mwubatse inzu zingana gute kugira ngo zikwire abo bantu bose? Dushitse hano twarubatse inzu imwe, ariko twahasanze n'izindi bari barubatse nyinshi. Hari amazu 4 niyo bari barimo. Kuba mwari mufite igipangu kiri hamwe? Igipangu kirimo amazu 4. Bakaryama bagakwira. Abaraye hanze. Yego. Twatambutse. Mama Nyihasha, kandi niko mwavuze ko mwabaye Banyihasha, turarikoresha cyane iryo zina, ariko kandi tuba tuvuga Nyihasha tuba tutunga kamera uwo ari we uri hagati, ari we mama Mukinanyana. Byagenze gute? Iyi shusho wayibonye gute iyo abantu bari barahungiye hano? Murakoze umunyamakuru tubaza aya makuru. Iyi shusho twaciyemo uno mwaka yari imeze ukuntu umuntu wenyine agomba kwibonera. Bizari byoroshye ubwo ibitekerezo z'abantu n'iz'abantu bareba ko batambuka, ntabwo byari byoroshye. Nyihasha mugenzi wanje, aka kazina ka Nyihasha kantangaje ukuntu twagiye turi bane. Mwese muri Banyihasha? Akazina utazagitwa n'umubyeyi, Imana izamika kuheza mu gitondo kimwe cyangwa se umugoroba umwe, kama gafata kaba akazina ka mbere, kandi karimo ibanga ritoroshye kurera abana babiri. Ahubwo bije gutuma naje nibuka ko nawe uri Muhasha. Naje ndi Muhasha. Kino kiganiro ni special. Kiganiro ahubwo ba Muhasha na Banyihasha batube hafi. Ni special kabisa. Ni cyambere. Ni ukuri. Iyo shusho yabayeho kuva mu kwezi kwa 2 ku minsi 20. Yari itangaje kuri umuntu amushaka. Ni ishusho itayoroshye. Ibitekerezo by'umuntu, ariko Imana yakoze ibitangaje. Kandi nawe ngize ngo ntekereze neza, nawe wari uko wirebera. Naje nari ndi hano. Nawe wari hano kwimishasha. Ari impunzi mu zindi mpunzi. Ndibuka n'umunsi nakubonye yikoreye amatora n'abashoreye na madame wawe. Ndibuka n'izumwe babanjemo niba se kandi gusohoka mu kindi gihe mugarutse bya kabiri, mudare kumwageza munga mugenda mugaruka tugaruka buri munsi. Twahunze kenshi cyane. Twahunze kenshi kabisa. Hari ishusho itoroshe. Habayeho kubizigana. Toroshe. Usibye ko Imana yacu izibanziriza imbere mu kibazo tugasanga kimaze ubukana. Yari yarateguje abanyamishasho bubaka amazu. Rimwe waribaza ngo bose amazu n'imbarayiki. Ugasanga umuntu afite amazu 2 3, abandi bantu bagenda bimuka bagiye bazindutse bakingira mwiriya, ariko ugasanga umuntu afite inzu n'abana bakazinduka gasiga ya mazu, aho abana baryamaga abandi bagenda mu mirimo igiye itandukanye, amazu akaba menshi. Ariko rero muri ya mazu yose amaziko mu maziko bakabyigana ntabwo byari byoroshye, ariko Imana yakoze ibitangaje. Haje iwanje hari ingo 12, iwacu hari ingo 12. Aho ni mwacu hari inzu ya mukuru wacu uri muri Amerika, yari yarahaye poste de santé ya hano, aho ibitaro bivurirwa za Mishasho. Iyo nzu yarimo ingo 12 nayo. Urumva hagati aho ngaho hagati wacu kwese twari dufite abantu ingo 20. Ni ibintu bitari byoroshye, ariko abantu bagezere batamika ngo bose bano abantu barajya aya masaha guhera nka saa 6 muvuye mu yabura ry'igitondo
mwageze mutangira kubisikanya ku maziko kuva nka saa 10 abantu bagenda bakura mukabona uburyo muteka imboga mugateka imboga abantu bagenda bakuraho gushitsa mu masaa 5 z'ijoro abantu bagenda bakora ariko birakunda abantu barajya abantu barasasa bararyama abantu baguma hamwe usibye ko dufite gusimpagarara kuko wacavuye kuvuga iyo zari bituri hejuru za drone n'amasasu n'amapfa y'abana n'ibiriyo bitatuva hejuru n'induru za buri saha ariko ibijanye no kuryama no gukwigwa uwaciye maze wa mugani yavuze ngo atari ubwiko atari umutima mubi atari kubyigana uruhuga imbaraga sanga bisasira babiri cyangwa se birorosa babiri uko nubwo tuvuye kuvuga ko turi babiri n'uwacarara kuvuga nimba tuvuze ngo mufano mu ngo zacu ko tuvuye kuvuga turi babiri niko ingo zose zamishasho zari zimeze nibwire ko nta muntu n'umwe kwimisha wagize abantu bari munsi y'abantu batanu uwari ufite bakeya ariko zitanu abantu bagira umutima mwiza bakiriza impunzi bigeza yego bahoraga mu busabane bwinshi ubwo busabane bwacu nibwo bwatumye n'impunzi tuzakira nta kibazo cyabaga ahantu ngo hagire n'umwe woba ko utebagara tutamutabaye iyo mpamvu niyo yatumye twakira impunzi neza turazakira mu buryo bwacu bwose dufite nuko ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe wumvaga ko hari ikibazo mu gihe iwiwe hari abantu benshi ngo wumve kuko bamuremerereye oya wumvaga kuko byose kuko icyatumaga icyo kintu kiba ni uko watekerezaga kuko ibibaye kuri aba nawe byakubayeho umufano nkanje nari ntuye mu Gahwera ndaza ni ukuvuga ngo nari ntaragira inzu nyinshi jewe kubaka cyane hagira inzu ntoya ariko twayibayemo turi ngo 6 zirimo abantu 32 ni ukuvuga ngo nageza ncumba inkono 5 ngateka isafuriya y'ikirinda y'ibishimbo tukayiga ijoro n'igitondo ariko nta n'ihungabana ryatubayeho turakomezanya bageza tugaburira igice kimwe tukakijana aho kiryama kugira ngo abandi babone aho barira nuko murumva rero muri kiganiro mugume mutegere amateka yacu iwacu arakomeye cyane aba mama presque ukuye umwe wo hagati niwe watubwiye kuko ari umuturage wa hano abandi ni impunzi bamwe bavuye mu Gahwera abandi bavuye mu Mibunda aya ni amateka tujuru yatugumye kuturanga mabi y'intambara izi ntambara muze muzitekereza iki kamwe bavyeyi muzitekereza iki izi ntambara ababyeyi ntacyo kotekereza cyane kuko nta mubyeyi wicaye ngo acure umugambi w'intambara zaradushikiye twabyisanzemo gusa icyo kwabonye mu ruhande rw'ababyeyi n'ibintu twahuye nabyo nkanje umuturage wa Mishasho twebwe Mishasho ntabwo twahunze aba bacu nyine baje baduhungiyeho muri iyi myaka bagiye basobanura ariko ikintu twabonye kitwigishije bya mbere zatwigishije zaje ari amashuri atwigisha izi ntambara zaje ari amasomo ni amasomo kabisa kandi zaje ari amasomo yotsinda abantu benshi abandi bagatsinda habe nubwo tuguma kubishimamo Imana cyane ariko haje ari ishuri rikomeye ririmo kwiga kwanza ndetse guhera nko muri gardienne muri gipusa iyo dukunze kuvuga iwacu gipusi sinzi ko bayumva utayumva nawe uzo masomo aho kera wavuze navuze gardienne ni ukuvuga ngo iri inyuma ya gardienne iri inyuma ya gardienne gipusi habayemo ishuri umuntu akiga bwaca ukabanza ugatsindwa ugasubiramo basa kandi ugatsindwa twaje no gusanga je ariko kumwe nayishuriye ndavuga ngo nageze numva kera bagaye abantu umuntu akaza no gutonganya n'abarimu umwana wiwe yamutsindishije ariko nasanze gutsindwa ari ikintu cyiza iyo utsinzwe uja kuvamwo wumvise cyane kuwapfuye kubekarara amakuru uzumenya aho watereye habayemo ivyigwa kubijanye na politike y'igihugu ntacyo tuzi zaradushikiye igituma bitatushikiye abavyeyi twe twabaye ku nkono tuba hafi kandi intambara yose yije mu karere no mu gihugu izijana n'ikintu bijanye n'imirire imirire kuko n'inzara nayo ni intambara ikomeye ntihogwana utariye abavyeyi kuko tumira kugira ngo muzamwe ivyigwa ivyari bihari byo gatumye duhungabana Imana yabanje kubidushirira hirya bishira inyuma
turiga tumenya gufata isuka turahinga mu nduru mu gusigwa n'abana mu bana bacu gupfakara mu bakazana bacu dupfusha abagabo dupfusha abana dupfusha abakwe dupfusha abagabo batoya bose b'ingeri zo hasi ariko ababyeyi icyo twize cya mbere dufata isuka kandi mu buryo butangaje abantu barahinga baragabura abantu ukamenya ngo abantu nimba batewe za gahwera abaturage bamishasho ukamenya ko baza barya mukihutira basa guteka no gutegura ibyo kurya mugatabarana ibyo kurya n'abana bagomba kumanuka bahunga igihe cy'abamayi bagasanga n'ibyo kurya bihiye aba bacu turi kumwe n'abahamya igihe rero naho kandi hano hagati Imana yahagize ubuhungiro turi mu gutangara ikigwa nakuyemo cya mbere ni ukuntu kuva mu kwa kabiri gushyitsa mu kwa gatandatu kuva mu kwa kabiri gushyitsa mu kwa gatandatu ku minsi 19 umunsi buza mwumva bagarukiye hano ku kiraro gifata mu madeko mu isantere kuva uwo munsi nta nzu y'ishitingi yabonetse mu muhana wa Mishasho yarayemo umuntu abantu bose babaga mu mazu bwaracaga mu gitondo waje ku ruzi warebera gusa ku ruzi ku ivomo wareba abantu bariho ukavuga ngo se abantu barinjira mu mazu babona aho bakwigwa aya mabido y'amazi barayatura hehe baracumba bagabure aba bana bose barabona ahantu bashira umusaya nijoro nazuka mu gitondo witegereza ugasanga nta hema na rimwe riri muri uwo muhana wa Mishasho icyo ni ikindi kintu Imana yacu izi gukwiza izi kugabura nayo by'intambara dutekerezamo ibyo byari bije guhungabanya ubwenge bwacu Imana yasanze yaraduhaye vaccine mu bitekerezo turi bazima twize mu ukuboko kw'Imana gukomeye no kumenya kugabura kw'Imana no gukwiza no kumenya aho iraza abantu turi bazima uko tuzi amateka yose ukuntu yagenze kabisa uvuze neza cyane ntayo kabisa ntayo tuzi habaye ibintu bikomeye twageze twumva amakuru tukumva amakuru y'intambara tukumva ibisasu biteye ubwoba ariko noneho twarabyiboneye n'ayacu maso tubyikoreraho ibyo mugenzi wanje avuye kuvuga za drone ngahe numve drone jewe mu buzima bwanje nayumviye hejuru yacu n'ubu kandi tuzi nimba ari imvugo nyabaki se drone ni imvugo nyabaki n'izina ry'indege n'izina ni igifaransa ni igiswahili igihe drone ni igifaransa gusa ikintu dusigaranye muri no minsi musigara mwarize kandi mutari mu ishuri kandi bari baje kutwigisha ahubwo umugore umwe ngo yaravuze ngo ntazi igifaransa ngo ariko ikimwerekeye arakiza cyumva ibyo bisobanura iki iyo bamuganze mu gifaransa ngo azayumva icyo gifaransa niyo nimba ari n'icyingereza twarakimenye kubera intambara ariko bari bazi ngo batwice ku mubiri batwice mu mafikiri batwice nta kibazo twari tuyazi pe ayo wamenye na yahe numvaga ngo za eteta nimba ari eteta zatweruvu noneho umwana akavuga ngo yatweruvu ngo barayikoreye ngo bayitandukanyije n'amaguru noneho jewe nkibaza icyo kintu byatandukanyije n'amaguru kugira ngo baje kugihuriza igihe babona gutangira intambara ibyo bintu ibyo ni ibintu mwamenye muri iyi ntambara za mashini gani twatangira bavuga ngo esemuke bayibaho ngo za mashini gani imbone za musada ngo buke ngo haje ngo za tweruvu noneho icyako gitangaza cyagiye cy'intambara nyinshi z'ukwa gatatu n'ukwa kane n'ukwa kangahe barasa ngo iyo ngiyo iravuze ngo iyo ngiyo ivuze ngo ni tweruvu umwana yavuga ngo wa munsi w'intambara y'iminsi 16 hano mu irango rya Busongoye uzi ko bakwa irasa yerekeza ari kwimishasho niwo munsi numvishe ngo muri eteto iyo ni eteto nivugo nyabaki ni eteto tukagabana indege ga yatwera n'indi ndege ya eteto n'indi ndege ya eteto baje kutubwira ati hariho tweruvo hariho eteto hariho na drone zino baba baregera ngo bari kuri zero ngo bakakaregera ku imashini ukakagenda ngo kakarasa hakaba n'iyindi ngiye yaturuka hejuru ngo nini byose byarakumanye ariko mwarabiboye bituvugira hejuru icyaje kuntangaje jewe kinini baravuga ngo hari umuntu nguri mu mwobo ngo yamara karegera tweru yamara karegera drone icyo kintu n'ubu nyakibajijeho avuga ngo ese yageze abanza akarunguruka kugira ngo aje kuyiregera yageze ayiregerera muri kwa kuzimu yarabamwe ibyo ni ibitangaza twagiye twumva bitangaje
twigeze kumva kuva tubayeho gusa ibyo wari ubajije bijyanye n'uburyo kwakira impunzi ishusho yakira impunzi ishusho yakira impunzi uzi n'andi makuru se uzi ko gishyigikiye nyatahuye ibitangaza by'Imana ni byinshi natekereje ukuntu navuye mu gahwera nyanyazwa ibyanje byose nta kintu na kimwe abaturage nibo bari ko bampeza ibyo nkoreramo ariko ngo mbone ukuntu nari ntuye aho hantu mbona naje abantu bampfungiraho mbona ukuntu Imana yampaye ibyo kurya byo kugaburira abantu mbona icyo ni igitangaza gikomeye nta mwana wabuze isabune nta mwana wishwe n'inzara aho hantu tekereza ukuntu ndi nk'impunzi naje uko niko nibwiraga ngo sindafatika ariko ngaburira abantu bangana gutyo nijewe akarusho ariko n'abagaburira benshi nta byabo bari bafite icyo gitangaza nyarakibonye mbona uburyo twabisikanyaga bamwe bakajya abandi bakinjira mbona icyo ni igitangaza cya mbere umuntu atarari ubusa mu wanje ni ukuri icyo ni ikintu gikomeye cyane kuba Imana yaraguhaye ubushobozi bwo kugaburira impunzi zidafite ikintu zishobora kurya wa munsi icyo ni ikintu gikomeye kandi uyu mutima mwagize ni umutima mwiza mu by'ukuri kuba uri gukurikirana kino kiganiro ndabizi kuko bazashima kino kintu kuko mwakoze ikintu cyiza ese ubundi hari abantu benshi batumvaga kino kintu abapfobyaga ino ntambara bavuka imurenge bavuga ngo imurenge nta ntambara zahabaye ngo nta mapfa yahabaye ibo mwabumvaga gute nimba muza mwumva amakuru yabo mwabumvaga gute babumvaga kuko ari abanzi b'ubwoko batekereza ko ari n'imburabwenge kugira ngo utekereze uwawe karapfa ngo uvuge ngo ntiyapfuye icyo ni ikindi kintu kiza kigenda kidutangaza ariko tukabona ari ukubura ubwenge ni ikiyobyabwenge nacyo gikomeye kugira ngo umuntu atekereze ngo uwiwe yapfuye kandi umuntu wese w'umunyamurenge ni urufatikiranye ntabutandukanye n'ibindi ariko gatwibaza abo bantu tukabona ni ibindi biyobyabwenge bagiyemo byabayobeje kugira ngo babone bivuga ngo ntabihaye biba ibintu byarakomeye iwacu izo ngo ni ifaranga babahaye zidashobora no gufasha abantu bari mu bibazo zidashobora no gufasha ababiruka ku misozi nk'uko ariko bakumva kuko izo faranga arizo zigomba gutuma bahakana icyo kintu mama Yayeli ibyo bintu warabyumvise nawe aya makuru nza muri ukuntu muvuga nza numva azarenga kwitekerezo z'umuntu ese journaliste ukubu bwose baravuze ngo utarabonye izabo ngo yabonye izanyazwe umuntu wese uvuka mu karere kose k'imurenge umwana w'umunyamurenge utazi amakuru yabaye mu karere no mu gihugu cyacu n'indi ese none nko kubona ngo Karongi yari yarasenyutse yari kuyimishasha nagishyura abantu bakeya kuva za Karingi zari kuyimishasha Bidebwe yari kuyimishasha irundu ryose ryari ryarahunze riza kuyimishasha none se kugira abantu bagasiga ibyabo byose imirimo ipfa nabi imyironwa iyindi abanzi barayangiriza baratemagura imyaka bashyira hasi none se bazapfa kwikorera imizigo bakaza ntacyo bahunze ntacyabaye cyangwa aya makuru yose y'abana twatakaje y'abana bazize kino gihugu nimba turiho tunicaye kwinjira no munsi nta mbundi turi hejuru nta drone turi hejuru nuko amaraso y'abari abana bose yashize bishwe n'abantu bishwe tuzapfa kubabika batapfuye kandi icyo baza biyobagizaga ni kwa kundi bazavuga ngo ubwo ushaka kwibaza icyazi ngo nabo bose nyine aravuka ni umukobwa w'abacu uko twanama ino imurenge niko turi urufatanye kuko wacu avuye kuvuga n'abantu bose baririye ibiriyo bizaje kuba hano bifite umuntu byakoze hiriya bakabona bya birabaye none bizaba nta bantu bapfuye aba bantu tubone uko tubavuga ciye hari n'iri munsi ndabitekereje n'abantu Imana mujuru baba bari gusa yonyine ibaheza imbabazi nayo ibyo bavuze nimba barabivuze bakazatuza ururimi umuntu azakurikiranwa n'icyo yavuze ni ibintu bibabaje kumva ayo makuru y'umuntu y'umurenge avuga ngo ni ibinyoma nta cyabaye kandi abantu baradushizeho ibintu byaradushizeho amazu yarashize utekereze iwacu twaje twumva kuva igihe cya Mubutu muri Zaire kageze ubona abasirikare baza bakegeka imbunda ku nzu bakinjira mu zakasha kurya ngo dutangira kumva intambara bamaye tukumva gasasu kamwe ariko tekereza ngo uno munsi umwana indagiri mu gusumba twaraswe n'intambara y'amasasi irashira
iraruhisa naho isuzuguritse turaswa n'imbunda kuri zirasa naho isuzuguritse dushita ku ndege guhera kuri za Sukhoi gushita kuri za drone ayo mazina ko yamenye he twayakuye n'imbunda zindi n'imbunda zindi za eteto ngo zaki ubonye bararasa n'umwana muto akamabanga ngo iyo mbunda ivuze ni yingiye bisa naho ukuye gusa vaccine y'Imana kwari kwarabonye mu ntekerezo no mu bwonko no mu bwenge bw'ubumana twahawe abantu baba barahawe musaka bagenda batora amasashi hano hanze ariko ntibizatubaye tibizonaba icyo bifuzaga ngo kindege cya Kiziba ngo hegereye ikibuga ngo ingabo za Gisagati niziza kubomba ikibuga ngo nibagwanira mu kibuga agiye kugifata ngo amasasa arabafata ngo kwigishira bose bazamisha cyashira abanyifunze nukuba mu mishasho ubu ngubu n'umuhano uri ahantu heza shakira ahantu heza ahubwo cyatuteye ikibazo twagize tekereza kwakira cyaba abantu ngo muri mwarakiri tekereza kwakira umuhana wamusigara ninko wambaye ubusa uri mu gusohoka hanze kwarukabaza abana ngo se hano hari abantu cyangwa habaye iki kandi ko tuvuze dukiranutse tekereza kuva ku minsi 20 y'ukwezi kwa kabiri kugeza kuri ya minsi 19 nabwo yarabaye ntibashoka basubiraho urumwe nawe mu bari bari kwishasho ntibashotse basubirayo ndibwira ko umunsi wa mbere abantu bagiye bareba ibikanka by'amazu yagiye ashira za Bidegu za Karingi za Rundu byose cyo hagati iminsi 12 y'ukwezi kwa karindwi umwanzi yikoneye ku minsi 19 umunsi wa gatanu niwo munsi abantu batangiye gusubira mu mihana nyuma y'iyo minsi tumaze kwakira abategetsi baje bahuriye baje kutureba ko bagiye bategetse nabo Imana baheze umuco bahumurije abantu kandi barahuruye nje bambere nk'inkubi baraduhumurije ariko kandi turuzi ko inkubi kubisa umuntu baraduhumurije haza abantu bahuruye ibo baje bahuruye tekereza ngo amasasu yacecetse na kane niposho ku minsi y'ukwezi kwa karindwi niwo munsi imbunda zose zikonera zirika hasi waje kuba ku minsi 7 umunsi wa kabiri bagiye abantu baraza ku ndege bamubaza kugeza uhuru rugiye kureba inkuba yakubise umuntu uzubanza ukiruka ukamenya nimba arimo cyangwa nimba atarimo nimba ni mubashimire kabisa bari bategetse mubashimire noneho bari hariya mu butegetsi abantu bose ntibo babona yego ariko mukivi tugize Imana ukatuvugisha kuko baradutegeye abategetsi bashitse muri Minembwe Imana ibaheze umugisha barimwo ujya mugabo munini ngo ni Bertrand Bisimwa bakabamwe aba dogiteri bakanyiki umuntu yaza barankahashimira hakabamwe amaze Nyarugaba guhurura ku minsi 7 umwanzi yikonere ku minsi 4 ngaba ari abantu batweze ko twari tubabaranye nabo bariya nubwo batari ko wumva ibihaye biva hano ariko bageze bazumva barisa n'abatuvise cyane mu ngoromo wa drone na Sukhoi ariko bageze bavyumva cyakuraye mu nda bagaza bararababona ku bwanyu ntacyo batakoze nakuri kandi ngo bazi hari niwo gusuragana kushamo bamagiriye ngo batuje muri Minembwe wajyamo ukamenya ngo abategetsi bari muri Minembwe hamwe n'Imana nti woruhupfa abategetsi hamwe n'Imana Imana hamwe n'abategetsi Imana nihiri imbere Imana hamwe n'abategetsi bari hano mwatekereje ibintu byiza hanyuma umuvuze neza cyane kuri bari abategetsi iriya delegation yaje iyobowe na Bertrand Bisimwa hanyuma ndagira ngo oya ni Bertrand Bisimwa uko wabivuze neza cyane yaraberewe yari yambaye neza mwashimye ko yari yambaye bari bameze neza nimba ko bagobotse mu gihe kandi akarusho jewe baje ngwaye abandi barahurwa kubaramusa haza kuvugwa ijambo rimwe yavuze aravuga ngo duhumure ngo ntasaso tuzongera kumva abatangarije ko ibita byashize naje utaruha numva kuko aho nari njyamye numva kuko nsinzira ibitotsi byiza icyo kintu cyaratunejeje baje mwarimu yabonaho umwana iyo ari kumwe n'umubyeyi agasitara umubwira ngo mpore kandi ukibaye ukamumva ukamukira mukibi papa yavuze ngo mpore cyangwa mama ukamukira kumvishije gusa bavuze ngo duhumure umva kuko umuntu wese aho yarari asinzira ibitotsi byiza shaka dari impare wewe wari waragwaye cyane wewe wari uhari je nari impare warabiboneye narabiboneye Marco icyo kintu ni cyiza narabiboneye abo bantu bari nyakweri abo bantu bavuze neza bazara bagashiramo ijambo ry'Imana bakadufasha ngo bavuge ngo intambara barayikonereje barayijanye ngo kuzogeza ngo isasi zumvikana handi hantu ngo apana muri 7 y'ukwa karindwi gushitsa none turi ku minsi 12 y'ukwezi kwa 8 turasa kumva isasi
nimba ibihaha biturika biri cyangwa se kumva isasu nimba ibihaha biturikira iyo bakwitse ku misozi bakatubwira ngo ni ibintu basize iyo ngiyo ariko nta mwese cyangwa kumva aho ngaho mwashimiye iriya delegasiyo yari yaje ariko hano hariho igisirikare cyabagwanyeho cyahagaze nijoro na ku manywa ndagira ngo generale wacu ngo mubwire iki generale w'ingabo wari uyoboye igisirikare hano generale wacu kandi nyuma y'iryo jambo iyo umubyeyi yakwimugisha kuba kumwanaga uzuri ukuntu ni ikintu gikomeye nta kindi kirenze gito ndagira ngo wibuke ko cyagiye bajya abahungu babiri umwe yawuguranye yego neza cyane ko ntakubaza bivuga ko ukuntu ibishimbo umugisha gusa w'ababyeyi n'ifwe y'ababyeyi birata ikindi kintu cyose generale wacu hamwe n'ingabo zari zimwambaye ab'Imana yateye iteka kuba bashyize kuri ino ntego yo gukombora kino gihugu cyacu kikagira ihumure kandi ariko muzi generale ko yemeye kuzabana n'abaturage mu bibazo bimeze gutya ikintu kinini twamubonanye ni ukuba hafi y'abaturage kandi twageza tumwumva ahari tugakomera nubwo twatakaje benshi ariko akavuga ngo ntabwo tuzemera ngo dutege amajosi tuzakomeza tubane nawe kugeza intambara irangiye ibyo Imana yarabidukoreye kasasi tukikizanira mu karere ka Muhanga icyo kintu natwe tuzahora tumubwira ngo Imana imwumve kandi twebwe nta n'ikindi twashobora kumuheza twomenya kuko ngo amenye kuko hari icyo yakoze usize kumusabira umugisha ku Imana generale hamwe n'ingabo ziza oya ko uvuze generale uvuze hamwe n'ingabo zose ariko yatubaye hafi uzi ko muri iyo masasi nyamwinshi ko yagaze azunguruka acyahana azamuka azagahwera agaca za Gitavi agaca za Karingi kandi bavuga ngo generale yaciye ahangaha mwese mukavuga mu kivi ahagenda asuzuma abantu akamenya ingene abantu bamaze bamwe kazavuga ngo musubize ibintu mu maso mukumva ko mukomeye ntabwo yatugiye kure kandi gase n'umuntu ugikabya ubona umuntu udashikikwa na buri muntu wese ntabwo yatugiye kure ni umuntu woroshe kugenda hasi ahumuriza abantu bose kugira ngo abereke ko ari kumwe nabo yego turabashimiye ababyeyi ba hano ku Mishashu mu by'ukuri umwanya mwatanze wanyu kugira ngo muganire n'itangazamakuru hanyuma mugaragaze ukuntu mwagize umutima mwiza wo gubana n'impunzi aho zari zivuye hose iriya mihana yose mwavuye kuvuga n'abantu benshi cyane turabahamye twarababonye twabonaga ukuntu abantu babyiganye abantu baryaga bagacumba kugeza saa sita z'ijoro abantu bagacumba bakageza saa sita z'amanywa inkono ku yindi kandi ku Mishashu ni ahantu hagoye kubona n'inkwi inkwi za hano ziragoye ariko zarabonetse nta muntu waburaye nta muntu wabwiriwe kubera ko byari mu bitangaza by'Imana mu by'ukuri turabashimiye cyane ni kuko twatangiye tubivuga n'ubundi niko turangije tubivuga dukomeje kubashimira kandi na diaspora yayitwumva muzomenye ko uyu mwana wa Mishashu wakoze ikintu cy'umwihariko abo bantu bari ahantu heza cyane kandi n'umuntu ndango kwifuza gutura hano mu mwezi kaze mukashefu mufite umuco mwiza cyane wo kwakira abantu wo kubana n'abantu kandi mugakorera hamwe mwagaragaje ikintu cyiza cyane murakoze cyane Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibane namwe reka natwe tushimira abadukurikiye aho muherereye hose inshuti za Minembwe inshuti z'Abarenge inshuti z'Umurenge ndetse inshuti z'abantu ba Mishashu n'abana ba Mishashu aho muri hose turabasuhuje kandi tubabwiye ko iwacu bakiri heza dore noneho ko hanagize n'umugisha wo kwakira abantu bameze gutya twagiriwe umugisha n'icyizere n'Imana ntitwahunga twahambiriye ibintu ariko twagiriwe umugisha wo kwakira abantu guhera igihe cya Gahwera isafari 62 zatewe Gahwera niko Mishashu baruhukiraga ejo bundi haza imihana guhera za Gakenke za Karingi za Bidegu za Gitavi za Rundu bose bari mu muhana wa Mishashu ariko hari ikintu cyantangaje hari ifumbire y'amasengesho itangaje kuri Mishashu urazi kuko abantu bose bari muri no muhana nta muntu wishwe na diyare ntabwo yakorera ngo kandi nta nkambi yari ihari
icyo gihe n'ubuvuzi bwari hasi, ariko Imana yadukoreye umurimo utangaje. Abantu barabyiganye, abantu bari bafite amabase wenda makeya, wasangaga imyanda ikwiriye ahantu, ariko Imana yakoze ikintu gikomeye, abantu bose bavuyemo n'umuhana ari impororo, usibye abantu twatakaje nabaguye ku rugamba, ariko mu kubyigana nta muntu n'umwe wapfuye. Nongeye kubakumbuza iwacu, nimuze mutugane, muze kuduheza mpore, muze kuturamutsa, murebe ukuntu iwacu hameze neza, noneho muzosanga n'intoki zarabaye nyinshi, ibintu byose bimeze neza. Na yandara yaranashize ntandara kiba muri Minembwe, muzoze muje kureba ibitangaza by'Imana. Hasigaye turabasuhuza mugira amahoro y'Imana. Nta nubwo tugomba gusubira uko mugenzi wacu avuze, ariko twese duhuriye ku ijambo ry'ishimwe. Turabashimiye abantu bose badukurikiranye muri aya magambo twavuye kuvuga. Tukaba dushimiye na journaliste wacu wabashije kuduheza kino kiganiro, nawe turagushimiye. Murakoze cyane. Ikindi abantu bose uhereye kuri bwa butegetsi bwari bwaje, nabivuze kuko nje ntabashije kubona imbaraga zo kuhagera, ariko narabashimiye, nongeye kubashimira nimba baha badukurikirana, n'abandi bose babashije gukurikirana iki kiganiro ndabashimiye, kandi dushimira Imana cyane mbere ya byose yatugiriye neza. Ibyo bintu byose byabaye Imana ikaturindira ahantu. Murakoze cyane. Murakoze cyane, mwanje kumwe nanje Munyamahoro Alexis, nk'umunyamakuru wanyu mu karere ka Minembwe, muri teritwari ya Minembwe, kuko duhora tubagezaho amakuru, ibiganiro bitandukanye z'abaturage ku Murage TV. Ahangaha murakaze mwese, mukomeze mubane natwe aho mu mateka yagiye aranga aka karere, cyane cyane muri imyaka y'intambara. Turacyari ko tugaragaza ibibazo byinshi byagiye biba ku baturage. Hari abantu benshi bagifite ibibazo by'intambara, hari ihahamuka, hari ibindi bibazo, ndetse mama Yayeli hari ikiganiro tuzokorana cyihariye cyuko nabonye babivuze mu ruhame rw'abantu. Tunagushimira cyane kuri kiriya kintu wakoze, kuba wahagurutse ukabasha gusansibiliza abantu hejuru ya sida. Nyuma y'intambara haba hari ibibazo byinshi bigana abantu, haba hari indwara nyinshi zigana abantu. Hanyuma kuba wabikoze mu ruhame rw'abantu, aho twari twateraniye mu biriyo mu guhumuriza abavandimwe batakaje umuntu mu ntambara, uyu munsi akaba mama Yayeli yabikoze. Mu by'ukuri yagaragaje ubutwari. Iki ni ikiganiro tubararikiye, undi munsi tuzobonana na mama Yayeli tukazakora kino kiganiro ku bijanye n'izi ndwara za sida zaba ari mbi cyane, kandi kubashaka kugira icyo bakora. Uyu ni umwanya wo kugira ngo mubitekerezeho, hagire umurongo mushobora kubiheza n'ubuvuzi bwihuse cyane muri kano karere kacu. Murakoze, murakarama. Mugire umugoroba mwiza, muteke imboga, murishe, mucumbire abantu, mukomeze wa muco.